mani asia blewo saa ge bi ne fe ne fierce nigga na o tin crown na 77 predators oni bi oni djuma pa bi osore a on de bia panyifo no so di o matem no he me cast match ne fierce nigga se uno bi na anya asem a asantefo o mmeka ho marafo ma woni da ho because ade na onam na ho ye na obi anfiu no nyeso obi asuro me kwa na ka be pasem because na me respect you but I think say the pebia so ho ne se ulu so respecter the obi apeno so ka kire because one what said mo nyam na nka wo ni panim no na me ba kubu ade na me de won ya o wiase pa ne se obi tibi so obi nsa e de free yi atechem no de be pie e han mu na ni pagina hu na e ho no e nipa no de obeye bia no when I just say de open no nsa kan anya ka wi nti de open do dey e no ye e fierce nigga e fear bulldog e fear no tewa efia anu peche efia nigga marafo me ka asem bia kire o se wa mo ani anda ho anya study na wo anya sase bunu na tin ka na wudi no na se be free satiro gina be to ai ka hono ma mi donyango po wa hwe kakra wutimi ntra hono efia nigga ti atem wo ne tie ne ye pa I'm on a serious note many able efia nigga de we many esi abra no pe na me dey Facebook live na ase be nyan che physical no se me cho physical mi do nyankopon wani nye so no obi na nya problem a asantefo omo fa ho bai wonu obi na nya asam wonu obi na anya ntokwa na moko a asantefo omo fa ho bai hwe ya opanyifo tititi asantefo region o ye hwe ye ni apemso otikoko so oboni mo so obo mu ase ye hwe kwa me despite ye hwe kwa ku otin hwe kwasi pone ke ofoli sa ke jesi mu nyina omo asante region ha asante region ha no mufuni wati mi afa ni die afa bu afa mo mu nyina e bedi die asante fortem na mi hu e ka no bi na nya e na ni bako na e kuntokwa asante fo komo mfa ho bai asante fo die pa no mayewa e to bia tina no a hwa mesre asante fo panyifo ebrewe ye bra wo so butu mu na si wonum na register ni perform bi ti se fierce nigga we a odo ti betra cry social media everybody is asante fo them just like that no for the one to flee I panyifo mesre mo muntu mu na si wo because obia ni one of my service brothers why you fierce nigga ni bibi media adia me djiro mi tirim nyane se ma mercy enya fierce nigga tipen no enye ni tipen no kitikiti sei na se oni ne kuru tukwan na se okokisi no airport a eno ho ya na ya fierce nigga ya enu nti obetere social media ebeka se na uru ko Dubai a ukoshe winter coat se ukoshe winter suit enti dai so obi ukoshe winter suit se den dey o fierce nigga emu dey na ya wasem na wakasa wo ye bia no wobra ball di sinkra bonte so a wo beka chu bi se wo kwa he to kokoshe winter suit se den dey enti dai afia bulldog enti dai dey na wo perfidi asantefo ho ana ho ye ne beye na ye wo eye beye na se ho ahoma ha afia nigga mama ka se bi cho ti ase mo ene ti nie pa wo eni pa wa ha Ghana fo a mi di no ya o baby e delay mi di delay ho ya rough because e delay a wo fierce nigga e bra be fa free ko a odo ko enkramonti so no ese kokwa e daje so ye toto dia aboko no enu na wa ese bedana what bi nya no obenye ni pedi modum e da ko trankran akwaji krofo flat tim e de bedwo no ma chega na fo se e feni odia enti se obeya homaso ah manafo wunyo obia o I swear wunye ni pakitikiti say meme say no wo ye bola mame ana wo mani kun no kisi no airport no eno na hye fierce nigga ntia o yesa na ho ye no eno na hye fierce nigga ntia side na ho ye no because enye say na mame ni chede kun na ene odo chede kun say open na e ke fierce nigga to ultimate kan wasem da because ti o na fierce nigga na no pacha vi ni koke ni tremodo ni we obi okasa na no so kura kekekura no enwa kura dem fa jusu no bulldog wa no to kasa ene fierce nigga na no ayete
wanu so no na yese because to one the open no beka open sem no beka dem ne kwenu me support se bi nuaba no ade ba beka beta ochi but me asatiri de na official se ga wan kasa no o papa we dani o se wi aso yesi so to se ehwe bi so a de aka gina ponti ba so de aka bia ponti ba so eti wo so uti manya no betran kra ponti so ebe de 74 tema se wo gina enkrafo so ma afia enkrafo omo so ma kitikiti sei enkrafo so ma eya one odo pe ebe de 74 tem eya 74 tem one odo pe ebe de 74 tem eti so pe won se ma brother me post 74 chow ansa na me mabakra ba hwe o efeso snege me say brother me post 74 chow ansa na me mabakra ba hwe o anya sare se me tumi na sika wonte so a ade efe be otai ade efe hwe so o se efeso ti be mani able no na wo no wan kasa mi hu ni paban a na wan kasa wo efeso snege me bu so se mi o woni paban kasa odi TV asepa eno ne de he woni paban eno ne de he emre betre social media ebegu woni mu ase se be mata fre wase wan wata fre wase emi se eno na omonya no ena se ya mo obodam no eno ena ya mo obodam no na wantimi afani dia mampanyifo even e wash church ha abe didi 74 tem ena mo ajibi ena mo yakwase afo na mo ametwe fishers nega wo wana wo ofriyem na pie ayana bibiti ena me pese me cancel because ye buya ho na even carbon so kra na wo sorry awote na wuri dia tem no ayi for the brand yakra ayi for the brand yakra ayi asantefo ena be brand yakra en kra for money pa na ati say ye see kra for nyate no e kire me ni tie na no mo wo no kire me ni nyina certificate kuma se hwe asatefo certificate kuma se du kan eya hwe no me se ye omo wo beka so mo wunyakopon wo wase fremfa kwa ana ofili o papa ya santini saman no da so beka so papa ya le ama nyina ya se be ye fasting ne de bopa ma papa an kwa se fasting we de me go fuba chiko be mi wa filim o papa no be nya wu se wo podama obi mpompe so bi hu o be sa kwa se mo ni no make sie ade ma wo fishers ne kana tin crown no ana delays me serew next time so go for bulldog for baby aba I was so to aduane free baby I go for the bakone o go for bulldog na free no na de ba o de ba na o tere de ba na kakra because dem o tere ne be sa no ha bulldog no agye samu asa e je fishers ne ga we bulldog e fishers ne ga onu we bulldog de tere ne odina sa eti asa no de be e jimi ni kwasasam because the lake kwala se so sado ban no hwebode ya odi yi no wo fi se de obekuma se baba ada nyina anim wo ba ge bi chai sa ge no ko school tech university e wona ge no ko school ai fa na ba eti sa so ba sa tiro jina na wo jimi se wo ba sa tiro jina fi se ga so wo jimi wo ya boa etu ma sa tiro jina da na wo medi edo na kasa edo na ede ede na be na ka kasa ede no wonu beto wonu beto this time echi wo bia mo I swear this time what be for the be for the e se so tribu se wo medi etem obi anka wo medi etem obi anka hwe e da se bia panyifo so no a wo se ko butu mu nesi wo e ma ni perform se e medi sa chiro jifo tem this time so butu mu nesi wo no because medi etem bia no e wo se wo be do begina what about you tell asantifo nyina jimi asantifo nyina jimi what do person do to for tamana so na so person natem me ya we say ho na person dey fa but untimi ana na ma me benya problem no o person ya na bo fa ho no o ho na person ya na bo fa madam who your boss your board na say na person kan kan ni entie o se mole wanya kra we di wachi ama chese ya o de say wanya ma edi wachi me say en kra no papa obia be no busu afobia ko forum ne fa ne ko mo na would deserve sa kra bi say na say wa ba ko be di obatem oba a girlfriend who be di natem etu so nyansa ba bia wo nyini ko de so wa ma me panyina wi o wo mre oboma na wo no wo fi se de be hwa wo fi a wo na be 65 70s
na na mama say mama na kwa mo ntwe mo muti mo no na be dey mo no na be etimu so na pons eya mo ni pons ja pons ritwi ni ehwe ni physical features nigga ja pons ritwi ni ehwe woni physical ni ehwe say wo features nigga woni ma kasa ni de bia mo so na social media na ba to yampia na ba to mama to yampia eya mo so obi ensuro mo fi na yen fi mo ye de na ehwe mo de mo nya ekura bi o ton kwam te features nigga be pre no ton kwam na de pere nsaka na waju ani so wo be pere no ton kwam na de wo wiase no wa asa na afi de wo to say form enti me and father dem ko Dubai na oba de pere ehu Dubai enti dai Dubai ko na chire ana wu tire bi ko Dubai mo fa sota en fa shafanko una se oba kuma sia first selection I want no again na make us all take no na mani ko selection of the blow ni nyina yenim fi ni efi se force una na u force un shabi u fe se ka force un shabi u shabi fi ni efi me se u mistake ni pona mani ko force blow no me na ba be kasa se di pona ne kasa oni ne kasa ha mi ni nyina fi na mi fi it's how ya there na be there tell me kasa ana sandefo mo sha tar pona ha efficiency nigga God punish you for that oh wonu meto asem na kan no ayo so tin kra ho etino o ba to ayampia na santefo de bia no be de santefo de dance ba o ba ka se santefo ko to so alma ko back o ba na minim se o ba bia o de koro o ya durachiri e freshers nigga o ya durachiri modani o ya durachiri on se o ka sa tramon ni ko de ni we na wa to ni tiro o ka sa bia no ono wa o ka sa kwa maye yen akasa ma ba ka yentie ba je se ni pa ya dawa na de we be hwewo enti asantifo na to na udi do matem no chemade asantifo ya wani ti udi do matem chemade asantifo ya wa enu ti do matem tu no ma mesere nya problema o bi fa ho bai me se fashion nigga me tro challenge ma o se eya papa na me se di kisi no airport no enu na ahye o se o se wa ka se obi ampel because me be no fa so kisi wanu nyina chaka wanu nyina chaka o kasa kwa wanu so pacha fishes nigga o kasa kwa wanu so pacha e fa so be pon wo so this guy na say wo o say we ma me panyina wo che e isa ma na wasisu no e ba o ka che wo sade na mo ye no nyai mo ye me na wo fishes nigga fa wo example fa che mo say o mo hwe wo brabo dia ye o mo hwe no mo nya bi ene na so be na gugu anim na on pe kupa bi fansra na ye wu oferba na wu de dango papa so de ye no fa wonya no ko se no to na wu de osoro wudi adam mo yan fo yo wu ska fa wu ska ko tena ba bi arba tena wu na me se be ka chiro me se wa wu ni ma do asem ba sa register bi de nyago me se wu ni be wu bi ko mo to na wo se fun ana mo so mo wudi ana asantefo ejimi fo ha e fashion nigga asantefo ejimi won God will punish you. Who knows for you now? Nyambe tusiye mu nyina muka mwasi. So o papa asantini. Meboa. O papa asantini. Beta asantifo sa ejimi. Ama o. Enti wu na wu se asantifo eye ejimi fo. Yem bia fe ba me twa se free onko no. So ya we so o papa ka wu bi. Efia bulldog, efia shosnega, efia bulldog. Efia o kasa no so chaka. O kasa wanu so se chaka efia. Dem bi no man say dey. Efficient nigga. Dem bi no bo. Mi do yango posa se wa machi wanu anwo. No me paga na fortune say. Asemo be kan no. Ye fa boni che wa on. Mi do yango pon. Me fa ho nche o. Wo sa efficient nigga no. So me person for chow say. Asemo kan wo chi wanu awo. Ye fa boni che wa. Mi do yango professionals nigga. Brava bro wiase no unye hwehwe etumo so chese asantini bi se ye fa empanyfo bi se empanyfo despite mo kwa ko tim wo ko sire bibi from na mo ncho bibi da ere de ofa buo mo nyina ebe de santifo tem afia budog afia no nsuo afia no pacha afia baifo ana yo se e hona wo ti na sebe brothers obi anim wase ne
ene sa wu pure tabi na twingyina beka say wo decide dey hu so na ye no na say wo be ya de ma na me support o woni twingyina ba ya de bi na me support o but me no say wo to no wa dwina da tiri no ye trama do ene ko ke ni dwi na honom no no tu kasa no so pata no na me ni say no wa dwina tie na me to nyago pom say Precious Nigga say one very careful I want sem bia so ka ho a me no ni ye me no wani ni ye wa kasa we nipa dile be phone free ko what do you call it what is say ko e do ko tran kran ama ba bia Yakupon e de wo ko wa ti me anyi say nipa ni o ube yi ni boni aye afa de ofi dire so do say chance at for so chese na say for ni mo hale me sira panifo wa sanche region say the perform bi say Precious Nigga omo chiri de bia nani chire ya because enye buo eno show ma ya santefo enye buo won show buo ma kiti say enye me ko ma santefo be me santini ana sanche region hana metie etidi anu na de na de potipare ba wo Precious Nigga no a wo be de santefo atem anase na ka be flood obi wa sanche region ha na ye na nye ya ma wo anye ya ma ni pepe sa wo pade frebo sa won sa nka e wo de oni be ye wo be flood obi ana flood ba flood no bia anko ya ma wo ani ya chew eti wo no ho fele ne wo ya ko na ko pa cho ne ja jimi na fia ko na ko pa cho wo na wo se wo nkura tu enkura tu no do mo so wo ye maame for now wo ye maame eti de wo ye bia nkura na show wo ni sa de wo ye wo ma na sa ya pasa wo ma na nkura na enkura na ugo mo ni masi o enkura no o mo na ugo mo ni masi because mo na mani appoint o mo na ma me pa de na wo ye wo ma me pa efie tu interest na wo nya zakra na wo nya chimi no na wo nya chimi no eti wo pepepe efie Precious Nigga pepepe I say don't be no bo say cocaine ni wi no afia jai no jai tramadol no jai sa coke jai sa no pasa na auto na ho ye no na wo ku kra ni mo se wo ha wo ma no sa wo mo sa wo na no na wo Precious Nigga wa kasa uya brewa na so ya baba wa tu wofo na nkra na do mo se do mo we aso no omo na ma ya me point se omo so ama nkra me fali o say ya o se de wo ye no o man na mo feel proud wo ku omo ne mo se papa wo ku omo ne mo se papa we nya stable do mo ade o we nya stable ko fi watch me mo ade o edi paro se no ko onu ma ye ka no ko ni che di paro because the make bia no it doesn't make sense mo de mo mi hwe Precious Nigga ye mo say o say ade be pa na Precious Nigga aya na waka e to di pasuma de fi asma e bia fia kan yi waka je sasem ye hwe e Precious Nigga mi ninu nyina mi so o meka nya se mo Ghana ha da mi do Yakupon o meka nya se mo Ghana ha amenka se Precious Nigga na de ade wa ya ade da asema ge be ka bia e bullshit e bola asema ke bia e bola eti bebe otifie duri na ko hye la ti p2 for na tenase na udo bu chiro mu naziri ene sa no mo na fia ti gan fata wana e fata o hwe ye stars u from star ye hwe Vivian Jemu ye hwe Nana McBrown mo ne what do you call it Matilda Salemo tani mo mbe omunyo but omunyo mo sa tiroje ha eti wu na say one crime asantifo jimu jina krafo ka asantifo jimi asantifo jimi no wu ne obi o no ti asan wana jimi se obi so na bo pa se bla na be de asantifo tema wu ni se ni pa wana jimi eti wu mo ni nda ho na wu se wu bo bla no nti bla na wu bo no wu wi ase ebia wo benya baby pebi da achi wo masi na obeka se na achi bi o mane quite be poto so if Precious Nigga kra ba no e bi beka se say eti ato ma na tonkra sum ana ato tonkra ditim eti ene de be futo ma ho o meka bi sa da de obeka bia ya nkwasem de obeka bia nkwasem o because say asem obeka yi
say abaye gidigidi benya panyin kwase be di wachi asema bekan ye benya panyin bia ono wonim nyansa a bia ka di ta say ko twe no twe transit fish ga ja asante fo na di o matam na de o anya de me say mo share video man ko to fish ga preku bulldog no o kasa na hanso no mo share video na ko to no mo share video we na ko to no say me asabo ko fi bochi me say me man just 3 days o me pass ante for chew anya sa baby oba kuma say oda no minimum ba yo ko ifo so minimum me ko video aba mo nyina mo ya wa say e fish just ba ka chest ante for say ye force so ya shero ha no ifo aha no ifo ya mo fo mo tirim say mo fa chire nwa na mo sumo bi na ko yi first ala chire blama ero ni mi say e bia mo no mo ko Europe na mo ko Ontario aya 3-3-5-5 na bi na mo she especially who officials nigga 3-3-5-4 10 ni bi na ho she 3-5-4 no enu bi na wo she na wo den o sara na mo kran se wo boblawo se wo ye da yo se wo pia trogo se me say me officials nigga me hwe wo eja wo ye be 65-70s but pause no enu na aboa wo de mo study efficiency nigga ma me pa o sense e bia o kasa mo we de obesi na no obesi afọ be kasa eya mo we ma me de wi aga pa obesi afọ be kasa o kasa kura ta kwa keke na me bo me sremo eti mo na mo se mo efficiency nigga ye adwuma ni se o kasa na mo be no ne nteso gumu wa mo nya ele bia na sa syphilis no ni sa no no se no nteso gumu wa o mo nya bia na we wa chinchim na nantu ane ne ho bare se ayiwe na ono ti wiase na o se didi ese 2 futuro ese kan kwa sem sa keke sabodani wo sabodani ewu we mu nyina ti wiase we o mu nyina ti ho ye hu fa so bi enye from so afia da jimi na su enyansa Schwarzenegger da jimi no na su enyansa wan kasa no fo na onu me se na no for na spy no for no aspire na me delay kwa the delay I am ya delay wo ya me godmother ba wo ya madi wo ya next time we for krama bi di ne fra kura se ba kroma make sure se krama no chine no ba bo chine na no yi amokua no ne enkuso wo na ka de ayi wo de ne ba kuma se na ka de adu de kwa kwa na ka de amatu di kom se na ka de nam efficiency nigga ba no yehu wanim pa wo di free ayi oba that na she ayi sa e man ni week bi so mo cry for say this abay for na so say dey we dey minim enu bi na she wo wanim ni tata picture wo twato honom mimi wo difference no e pe just makeup na yawo ye no ene na ma wanim ye dey e da so eno ko ni mo da so ko enye papa bi ba yes e fa sa it me catch now me say e me say do kuno kissing no airport no e ho won ya e na wo efficiency nigga wo de yes no papa no ompel me matin from him say papa no ompel no but papa no ompel because what fanya we watch him wo efficiency nigga watch him it's almost so man for tension no more dream say okay efficiency nigga me need ya e no nko say watch him now ya about that no and no one there na person Ghana phone na attention now to say eh fresh nigga do mo adi o and no you say ah you mo adi chow ubu mo ye mu ye ho chow manafo umu ho ye mu ye ho chow just say the power no ma say no bia we no u twetwa so why one not say respond one not say respond to na auto to ayampia wajimi apanyu bi ni fie so metu for say adona we ni giant no wajimi sama bia ono ni no wajimi one radio station wajimi so ono just amodi moto no de anopai said the many asia blewo sa ga bi ne fe na fie shos nigga na o tin crown na 77 predators oni juma pa bia bi de osore a on de bia panyifo no so de o matem no me cause match na fie shos nigga sa uno bi na nya asem a asantefo ommeka ho marafo ma woni da ho because ade na onam na ho ye na obi anfiu no nyeso obi asuro
me kwa na ka be pause because na me respect you but I think say the pebia so honest so so respect her the obia pe no so ka kire because one what said mo nyam na nka wo ni panim no na me de ba kubu ade na me di won ya o wiase pa de say